Ütüö gününen eder erçimnäh Respublikabıt ara suhubuttan kolbonon oloror innikiger elleh eder çappıt ustujonlarbıt onna üner saydar sanalах elbägi bilen bagalах kündö olorbut ürenäçilerbit ubastabıllah töröpütter onna uçutallar. Баргытын түһүлгэ культура кинин атыттан, нөмүгдäги народный театр артисттарын атыттан, онна Алексей Васильевич Дмитриев атынан ойорто осколатын улахан коллективин атыттан, баргытын бу бүгүнгү устудионнар күннеринен ис сүрөхпетиттен ägärdeläätäхпит болдун. Күндү студионнарбытын, ити истиң ägärde болдун эхиэхоголор. Баргытыгар туйгун доробияны, үөрэххэтигер ситихини, онна қаз бидди тус бэйэҕэтигер жолу соргуну паҕарабын. Же онна бүгүнгү күммүт устудионнар эрэ күннере болбакка өссө бу күммүт таанялар күннере диэнденер диэҕолар. Бары сөбүлэһэр болохтааххыт. Же бу тоҕо Татьяналар күннере диэнний. Биһиги бу күммүт туһунан кратык историяға өңөс гынан киирен билсиэхайың. Онахсыз үйеға олары сылжыбыт Дмитрий Ростовской суруютунан Татьяна ден кыз Римга күн сирин көрөн үһүс үйеға оларын аспыт эбит. Кини бай биллилэх же кергенге итиллен улаппыт оҕо болар. Жона христианскай тәғаллах боланнар кыстарын бу маннык христианскай тәғаллах сиердэх майгылах тихигына итен тахараллар. Соконный саахын туалат бу кыз бэйэтин быхарытынан керген тахсыбакка христианскай тәғалин өттүнен охторго ологун церковка аныр. Сөп, же бу Татьянабыт Александр Северден император олорор салайар кемигер олорон аспыт эбит. Бу император бирикэһинен бир күн Татьянаны тутана калан итегалин, кини христианскай итегалин уларытан атын итегалге кубулутарыгар арастан көрдөспүттерин бу кыз иннен бербетах. Же ол ихин бу мин тылбын истибете диен бу императорбыт кинини уанна кини самай күнди кихитин агатын самай үрдүк накаска анан төбөлөрүн быхан олохторун былжыллар. Же бу эрейденен барбыт күннеринен 90-12 күнэ бу урукку халандарынан 200 сүрбэ 6 сылыгар болар эбит. Онтон сыллар хонуктар ахан тыһынчы 900 ой брастыгының ырахтагы Елизавета Петровна 90-12 күнүгер бурукку халандарынан, онтон кенники улары йытынан 90 сүрбе 3 күнүгер, тыһынчы 705 сыллаакка Москва коракка университеты арыярга указ тахарар. Бу именно бу Татьяна барахсан күнсириттен барбыт күнүгер түбэһэребит. Же ол кемтен ыла бу сылын ахсын, бу бырахынник териллен күн бүгүнүгер дылы белетенер номнуо биһиги сахабыт сиригер кытта бу белетенер эбит. Те кылгастык холобратинник историяны арыян көрдөкка хети курдук, бүгүнгү биһиги бу терәһиммит сүрүн туага исқохона, онтон күндү оголор, онна бу устудионнар биһиэхэ арас муннуктан келен колбананлар устудионнар бу историяны томииннагар ордук билер боллуктакыт. Онотон оголорго этиэхпин багарабын үйренәчилерге бу Татьяна ологон туһунан сихили үчүгөйдик билиэкытин багарар боллакытына баһаалыста эһиги биремәгатигер эһиүягатигер билигин интернет ситиме олох сайдан турар баһаалыста үйрәтиң кинигелерде ланаагың онна инникке сырдыкка тардыһын диэммин багаһанаабын этемин. Бу курдук историяттан тейехайың бүгүн боллаана биһиэхэ көрсүһүбүтүгер олус элбэх эдер ытчат онна биһиги инники кескиллэх инники күөҥҥэ студент буолар багалаах оголорбут үөрнээчилербит колбонан келен олороллор чейиң эрэ кепсетиибитин сагалыахайың оголор. Биһиги ылжыттарбытынан буолаллар
Алексей Васильевич Дмитриев атынан ой ортос колатын улахан кылахан үйренәтчиләре, оголор билген отто кыракралан бәягатын билгеннәр якыт боллага ди. Уанна республика бытыгар өркемнәргә үлели хамсы сылжар, элбәк үләһит жону иитен үйрәтен тахарар, орто үрдүк тахымнах үйрәх тәрилтелерин, арас кайсхаллах факультеттарын устужоннара кәлән алыралар. Әсі түгіл устужоннары бүгінгі көрсіхүйге сөбіліхен кәләңет бұ бігі кәпсетибітігер кейден алар оргудуттан олуғын үйерәбін. Оннаттан олыс үчіге интерехіней бәйбәйбітін санабытына тастахан әлбәқ информацияны ылық бұттен интерехіне кәпсети тақсы ден саналақ оларабын. Чайыңәрі, ол күрдік білсеқайың. Бихеха бүгін өлчітті кәлін оларор Горнай институтун корсун қоғун саналақ устужуына Назар Потапов. Назар Потапов баргын да, Назар? Барбын. Здравствуйте. Өте кехеннен браханегінен Назар. Сәп? Инженерно-технический институт керяттақ устужуынката Сабина Соловьева ден кәлін қолбаналар. Сабина ме бар. Өте кехеннен Сабина. Здравствуйте, барбын. Браханегінен әйеха ме Сабина. Мақтау. Оны тәңе естественный наука институтун кере куата Таня Табонова кәлін олар болықтақ бігеха. Здравствуйте, барбын. Таняға икки төгіл ағарды бүгін бігеха Татьяна ден студенткалаға өпітті. Спасибо. Так. Дальше барды бұд математика, онна информатика институтун мындыр өйдіқ нарын бәйләқ Света Тимофеева кәлін қолбанылар болықтақ. Здравствуйте, барбын. Раба Света, брахыннеккінан. Байыба. Онна, олыс үчіге интерехіней институт бары бітті олар. Мен маны олықты білбет әбіппін. Институт языков культуры народов Северо-Востока Российской Федерации ген. Деберемен олық депутаттары аттанырыр, күрдік аттанырыр бін. Бұл қайысқал кере студионката Анита Романова. Анита барда? Здравствуйте, барбын. Анитаға ити істіңе ғарды, чүгей? Мақтау. Онна самай күйіс көме болар, инникегер әлләқ, бейде керген, улахан кыспыт, Қотығылу иліңі Федеральный университетін студионката Наташа Филиппова. Оғым барда? Барбын. Здравствуйте. Рахынегінен тайым. Сөп. Рахмет. Кихи кәпсетен білсерден мәнеға бігі бүгелер біт әппетақ болықтақтар. Чайыңера оғылар бұтығар, студионлар бұтығар бастақы тылы бере қайың. Бәт бастақы тылы бере меніне оғылар бар, үйернәтчілер бар әмие, учуталлар бар, төрөппіттер бар әмие, әтияқпін бағарабын, бағалыста вопростар гытын, бәлемнеларың, уже бәлем болықтақ. Тугун тирехиргииргитин, да, үчөй бадык маннык, ире хоро чөй бадык кепсетен сағалы хайын. Онтон олық кыбыстар толлар боллақытын отто чатка бағалыста сұруйың, чатка аған оттын әмие вопростар гытыгар білгінлеріммен студионлар әппеттектері боллади оғылар. Сөп, чейін әрім, оғылар. Дебін аға чөй институттартан, арас факультеттартан кәләңгет бұл бейеқі қолбанан олар оғыт. Бағалыста бейеқі әппеттен әрі. Бастатан туран аттан қантан түрітті ақытын қылғасты. Білгінлерің қағыз курс студионлара болағытай, бұ институт күд бұ үйераққыт тұғынан бігеға қылғастық сихили кәпсән, онна бәйғатын білгінлерің опсайынан. Ча сағалы қайың бастан Назара атта бұтымды. Назар, әнегіттен сағалы қаду? Мен бұллағына Назар Потапов теммен. Бу түрдүс курс студионовун Горный институтка. Горный институттен группа мата подземная разработка месторождений полезных ископаемых тен. Бәм тух битердахпна горный инженер болом. Вот.
Сөп. Наха чугай интерехиней бай тохтаха бит. Аха. Төрдүс курска үйренаган. Опсая бу үйренаган касыллагы? Опсая специалитет 5 Аллах. 5 сыллах. Олата өсө 1 сыл үйренен калды да. Ага. Тубалтыра. Сөп. Эйчи бар бактара күрдүкте. Аха, сөп. Наха чугай Назар бәйен кантан хыжабын дейтигини? Бәйен була Бирханский. Олох. Аха, олох дейчи рах ситтен келен сылжары биккинди. Сөп. Дальше бары хайың сөп, мақтал болдун. Дальше болагана истебит кыргыттар. Жара билихиндерен ихиңере бәйгатын. Иккихинен кеме аттабыны, Сабинаны аттабытым ди. Сабина баргынду. Барбын, аха. Өсітегілдер абларын бараларыгар. Мен Соловьева Сабина Александровна деймін. Түрдіс курска инженерно-технический институт представителя болын турабын. Бәйім архитектура и городское строительство ден группа мата. Онткайым 5 сыллах бюджетка кербітем хата. Бәйім улахан хелегеттен хаңластан сәджабын. Вот. Үйрағым туғынан көпсәтіққыны биһиге институт путыгар. Так, бу сәтте тоқ бар. Группа бар, ха? ПГС, архитектура, ТГВ, ТДО, ЭУН, ЗК, ПИПСМИК. Блин, бартына идетем, ха? ПГС тен промышленное и гражданское строительство. Холобра эге прораб, строитель, ген болохтын бары болохатны, ПГС-ка документын берехатын сөп. Так, бу үйрақтар барыта, кроме архитектуры, барыта 4 сыллақтар, бакалавр болылдар. Мен үйрағым 5 сыллақ, архитектура, только әме бакалавр. Вот, бу үйраққа барытыгар кирергетегер, әйяқа физика, математика, уна русский надо, он әме кроме архитектуры. Архитектураға математика, уна русский ера. Вот, дальше выры. ТГВ, теплогазовое и вентиляционное снабжение. Холобра был любой диага всегда вентиляция, у нас лаз снабжайся надо. Он наме кирер булахатна. Вот ТГВ ден направление талагат. Хангластар, кстати, нрегель бахтар биюрах птигер. Карым билятчим. ТДО, технология деревообработки. Тон атытан картыкай дюнер, массыгынах вирах. Масджейлери интутарга, обрабатывай сигнарга. Унден экспертиза и управление недвижимостью. Эти химвирен рыльбах документация барадити тутарга, олону баратын эуннар бахаралдар. Тон экспертиза ден тутаргар обязательно лох документон барта вида сыхатайн хохплохтах. Тон ден охтон халбатын деп просто бегаттахана. ЗК, земельные кадастры. Эти уже диаханан турара, сирах айдах полухтага, игинден бартын ЗКлар бахаралдар. Уна ПИПСМИК. Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций. Эти уже строительные тохтар-баларди, машины, тохтар-комбайны, бетономешательные аппараты. Эти не варден, ПИПСМИК тен группа Хаир обеспечивает. Вот. Это. Сөп. Кычык тагана олос интерехинен хайсхаларда хыплык үйрө хабит. Аха, оголор бары истелер оготти. Сөп түгү бит интерехет гайда кытна кабатарданлан худурго йыталаханихин. Онтон биһиги дальше барабыт. Билигин биһи билсиехпит. Таня Табоновалын. Жарам? Таня истебит эйгин. Елерда? Ихиллаган Таня, ха. Всем привет. Таня Табонова демин. Мен балалар Институт естественных наук öğrenемин өз курс по специальности химик, преподаватель химии дембо. Тут турсар бар биология, химия, русский язык туттар бытын. Желательно профильная математика надо болар, потому что фундаментальный предмет болар олеген. Альбах математика бар, химияга. Вот. Это институт тугунан кепсайтахына биология группа товар менгенем химия, просто химическое отделение дем болар. Химия, экологтар баллар, природопользование, на география, естественное направление в товар. Естественно, Институт естественных наук, суфуга самый быргы, рукат бар.
институт болар, кута биолого-географический факультет керетен. Ага, ну, вроде все. Таня бәйең бәйбі тоғатағын ди, нәмігін әхілеге. Қаңала сұлу әме. Сөп, бұл хорық оғылар білбәттері болу демін, екі сихили білсеқпен бағарабын. Сөп, мақтал болдың Танюшаға. Так, дальше білсен еге қайын Света Тимофеевалын. Бұл математика, онна информатика институтында олыс бұғатын әтіргідлі математиканы, информатиканы мәні кихи билбете болу қолыбыра минче бейбін ұлан қолауын көрдіқ бүне математиканы оғырдық біттен ұрыр қатабын. Бұттын, конечно, туақ тепчекетігілінер жонлар балалар бұлайды. Света енеген істебіт бағалыста. Эхилебин да? Эхиллағын Света, Үтіөке хәнен мен Тимофеева Светабын, Хатыгулу Линги Федеральный университет төрдүс курс студионката болабын, математика анда информатика институтылар өрінебін. Бәйім направлением группа мата математика ен, олата маннык фундаментальная математика бартын қайдақ барынын өртәуіт. Кеңнік, битердақпына улағана тоқ преподаватель дағаны, чутал дағаны, аналитик, программист, IT специалистергейн барық пынсап. Бейін институт бұтар болағана тоқ бюджетный местелердақ ағыз тоқ бар направление. Бір направление ғана платнары кераған бюджетный местелер хоқ, ол бизнес информатика ден. Оларын ағыз ғалай направление бар, оларыптон мен математика ең қайысқан бар. Бейі ғана олағана физикалақ әрекелер әрәділер. Физикалақ оннағыр бұл математика информатика институтыр керек қағып, информатика нәрі бол бақыра. Білеген болағана либо информатика, либо физика еуіттер. Онна тоқ инфокоммуникационные технологии системы связи ден бар. Оннаме либо физика, либо информатика. Бо связистар, тоқ Wi-Fi, тоқ интернет, туғынан қайыз қалақтар. Информатика, вычислительная техника ден бар. Манна информатикалақ. Онна ол тоқ профильная математика бар, русский бар дей күрдік. Минимальный баллары олағана профильная математика 39. Физика тут 9, информатика төрден 4, русский төрден. Онна тоқ педагогическое образованиялар баллар. Тоқ с двумя профилями ден информатика, онна математика икенлерінен ұшталар бар. Ол бұллағана тоқ 5 сыллақ, онна атын қайысқалары бар 4 сыллақ болалар. Онна ұллағана обществоға минимальный балла төрден 5. Далее прикладная математика, информатика ден бар. Ол эме тоқ программированиялах, информатикатар бақтуқтақ өріттер болағына профессиялар аттан хен майгынағар хауыстар, программисттар, системный администратордар, индеу күрдік, инженері математики, веб-дизайнердар, тоқ сүрдақ гейпкай направлениялар, онна фундаментальная информатика и вычислительная техника ем бар. Бұл болағына информатиканы қайдақ барынан сихили мұнық полностью информатика ей күрдік. Мен математика, бейі математиканы үргітші өрдер болақпадан болалар информатиканан. Антоти прикладной математика, информатика ен мінік иккен әріттен дей күрдік. Онна прикладная информатика ен бар. Балар болағана проходной баллара наға мінік үрдік енде ханамын. Улған балғы ұттырдықпа керевденен ботақ хен мінік тұттаран керек қағып. Например, бұл сылынан алан күрдіқына кетінші хөппе вер хылынан пороктара имблана сүз бехнин баллах болар, сүз алтонин баллах инкирбиттер, олада үс предмет күтіңаттақына еген балла бұл средне бір предметкін бехінтін әлбақ балға отырдықына керек концептеу күрдік уже. Олеген математиканы хөблер болақытна, информатиканы хөблер болақытна, программирование хөблер болақытна, қасығық бейін ступитер береқтін сәп документін. Кылдыстык көсәді қаванды болар. Сөп. Кыратык бұт оқпыт. Инал болын Светаға, оғылар вопростарғыт бар болағана тута судургу еталахан ехен. Так, онта манна чай студентлерді барлығар ити істіңе ғадды олар ехе қасеті біл. Тонтан бесі хибетін дальше салған барын билигин боллана ол Востока Российской Федерации ген институттан жара Анитаны истехайын Анита Романова.
Ага, здравствуйте, привет, Тернолар. Көшедік иһиллер да? Бахалста нита. Иһиллер да? Барган аха, иллеби. То менің бұл үйрағым ата Институт языков и культурных Северо-Восток-Российской Федерации я Сываровтен, алабдер сахалы, хатулы лимген ротоктоларын культураларын үйретер институттен сеп. Бұл беге үйрақ бітегер, это барыта ваннык культураға, тылға, литератураға сығаннақ болар. Ол курдук биги үрак битигер агыс кафедра бар. Кафедра культурология кафедра деген ала битер маны культурага сыганнак боллакана музейка библиотека түгөр үлляккы типтүе сайдыкын бары боллакана бу маны кереңин үйрөнөккөн сөп. Бу маны үйрөнөрөглөр бары кайдагар талааннак ин байлар иңин раз конкурстерге делби кытталлар. Это барганы культура жана болалдыр билер. Сеп, манна мечей бай бары арас әметерәнер бәлері талдар, культуралықтар, онна преподтара, әме жаны сәргеде бары мечей байлар. Салғы барын истақпетне кафедра методика преподавания якутского языка, литературы и национальной культуры ден сеп. Оны таханан, он английский тыл ден. Барсыдық әттіққа осколаға үйреті тұға кафедрата, сақатылын литературатын, он английский тылын әбетер ұмқықа ден. Манна холбра хеге сахаттын литературатын әбетер английский учтыгы болуптун барар болду хатына. Бу кафедра кирен үйрөнө каден сөп. Холбра манна кирен бу үйрөгө битерде хатына. Тута 2 тохта тута 2 иделя кылды болгондак сагат. Тылда үйрөтөгөт әбетер английский тылында үйрөтөгөт оголор көсөп школага. Бу болгон 5 жылда үйрөк болар. Салгы кафедра северная филология ден. Манна холбратын хатулустан гайна алар үйрөнөлөр эбен китылыгар. Салгы боллагана социально-культурный сервис и туризм деп сервис и туризм кафедрата. Манна холбра маны туризм сервис эттүрөлүк кытын бары бу кытын жаны кыттылыгын. Холбра гостиница и эттүрөлүк кытын бары бу кытына ами буйрак керен тутарса кытын сөп. Салгы боллагана якутский и русский перевод тен кафедра бар, ярия. Манна холбра тыл онна бусахатлын учетлын перевод тугар үйрөнөгөт онна холбра берде катна переводчик болуп калын сөп. Бу именно саха онна учетлыгар сөп. Салгы болган фольклор кафедрада бар. Манна булана метін аты тетенин курдук бу фольклорга сыганнак үчүн кирен үйрөнөр. Онна холбра никитин бу фольклорга Анита сибэхэ. Хайдагай? Көстерде? Süte keller sibähi. Барын звугун келе бараш. Онна салгы Алена Алексеевна бән звугын карар багалах. Мен сүтен калды. Мені карарда. О, жа. Дере. Так, салгы боллаганы бу якутская литература ден, сакай литературатын кафедра. Оларга главное хиллерини да, үйрөнөчүлөргө олар хиллер. Нажиды хиллер бар. Үшүгей. Часалгы. Сакай литературатын кафедра ден бу банда метаделерин курдук литературага сыганнан үйрөнөкөтүн сөп. Салгы сакатылын кафедрада бар. Манна мен холбора бу чолан тылары үйрөтөгөт сөп. Бу мана билеп тахтна хеге холбора учталары болгат тем албадак. Мана универсальный согуз учталда болгон сөп. Салгы бу суфуга преподавательный халкын сөп, наука төр баракатын сөп. Оны сена кана тыл үйрөктөгөнада, онна хеге берекатын сөп, бегадан холбора. Мен бәйин буллагана бу сакатылын салатыгар үйрөнөбүн 400 курска. Мен 4 курстагы үйрөгөм. Бу быйыл бүтеребин. Онна холобра битердакпен тонте эптин курдукта НВК ли баракпын сөп, журналистика түгөр баракпын сөп. Опсан үйрөк кандай тыл үйрөктө ганада, аны мен ли баракпын сөп. Онна мега мына демонстрацияга тук берди. Катны кылгасты видео көрүп багарабын. Демонстрация холбокун сөптө.
Ыңал интернетом бөлтө хос быхлахта. Тухара демонстрация холбок концепти деди. Ага. Холбопун септе. Мгм. Так, хиллебин доголар. Хиллағат. Бу тох демонстрация телефоннан көрдөрөр гынабын. Анита мини хиллебин да интернетом ари холбок бөлтө хос быхлах. Аха, сөп Ага. анита Кара келер. мақтал. Аха, олус элбе бисибе мари мөлтө колон хорогон шүтүп истибетим өйдөн. Аха, билген Оттон дальше баран хияхайын, анита дигене именно бу үйраган тугунанда анита. Ага, юрактан кепсәтим. Юрам тонын онна өсөп иге институттугар хобра Аха, пост. эмес. Стевинде атырга хайдагай. Эхиллагана. Хиллер. Жана те мехати организатор кене коханбайды келер. Хобра хас бирди юракка постен барды билергит болосеп. Онна ме хобра бу якын пога буллагана бу суфюр жүгер самай биллер пост болар. Бу iki Sabine хобра Sabine итиде кене бу ити пост ити пост якын ами бир самай биллер онна то касты бусул тухары хобра тик араз көрөклөргө наркыер постер болаларсып онна хобра киптакат нал постерге ме хаянды кирекатин атысып. Омнулубат студион кенерин белектега онна бяга сайдыхыт атыны каралыхкыт атыны түтенерлыхкыт ден этекин барым жабиттем мактал. Аха, сөп. Жемин бу интернетим хаддара мигин түһен берери гынна хиллебин доголар. Сүтө барабында. Эхиллагын. Аха, сөп. Билген боллана Наташа Филиппова келлибит, сере Наташа нистихайын. Үтөк яһанын эстибитде. Мен боллагана Филиппова Наташа деммин. Хаңалы сулуттан нөмүгүн хелегиттен сылжабын. Мен боллагана бүгүн эхяха бэям үйрөнөр үйрагам тухунан калтастык сыртыдыхпын багарабын. Мен боллагана филологический факультетка, Кутугулинге федеральный университетка үйрөнөбүн. Бэям улааттак үйракпын битердакпына нучу тылын нона литературадан учутала болабын. Антон бу үйрагам тухунан в общем кепсәтәхә. Опсайнан биһиги факультетпытыгар 4 направлениега үйрәтәләр. 4 направление бар. Педагогическое образование ден, филология, журналистика, онна РСО ден. РСО ден реклама и связи с общественностью ден. Ол направлениялар бәләре тус-тус по группаларынан араксаллар. Холобра педагогическое образованиега русский язык и литература ден группа бар. Русский язык и иностранный язык, то есть английский язык ден группа бар. Дальше филология ден направлениега кафедрага ПФД, прикладная филология ден. Ол на икки хайыска караксар. Русский язык как иностранный ден. Он на бир хайыската русский язык и литература филология ден болар. Преподавание русского языка и литературы ден. Келер английское направление бит журналистика. Журналистика бәтин хайыскатыгар хогото. Журналисттар. Онна РСО реклама и связи с общественностью. Эти группаны битердахатна хиги рекламщик, пиарщик, СММ, менеджер им болон хотунсет. Вот, калгасты кирсайта ханник. Холобра баалар туттарсар баалар туттарынан кепсайдаха бу 2-нче сүрбе сыллахка биһи өрөк битерде. Биһиги өрөк битигер педагогическое образование, русский язык, литературага минимальный балл 215. Эти по итогу скольки? 4 предметов было. Опсайнан биһиги өрөк битер филологический факультетка туттарсахатын багарар буллахатына эһиги оголор выпускниктар русский язык туттарагат. Русский язык это обязательный предмет болар. Литература туттарылар выборочныйга.
обществознание туттарылар выборочныйга, онна иностранный языктах английский язык ген английский язык бар кафедратыр кирихыдым бар булахыдына английский язык туттарылар. Математика базовый. Математика профильная и надо тох. Вот, колгасты капсайта ханник. Же мақтал боллун, эдерерчимнәг устудионнар бытыгар, кими домну батым дие олар бары билистибит. Мини хиллебинду, әме сүте кәләбинда. Ихиллаған үчүгейдик ихиллер. Аха, сөп. Жер оғылар, аны білген тылы беребин өренәтчілер битигер, устудионнар быт наха чөйдік білгеннәділер бәяләрин. Чәйіңер оғылар көқтәқтік, ыйыталахы қайын. Ыйытар Хара калягыт. Оны жабу кимияха именно туох вопроста хатын бахал себерин. Тоға жета қад бүгінгі күн ананар эхиеха. Атылы бір ихиллебәтен бұғылақ. Сөп чоғалар өсі дағаны вопростарын тоқуйдур кемнерігер. Мен бұл оғаларға, студентларға дальше вопроспын берем атчағына. Же бұл үйраққытігер, тирергітігер оғалар. Эхиеха ким көмөлөстө ду, или бәяғыт бағағытынан кәллігі ду. Тоға именно бұл үйрене хәтер қайыз қағытын әхігі таллығыты идем вопростақпын. Назартан әме хағалы қайын. Ихилинним да, бапроғым. Элинне. Мен бу профессияны кырдыктан кайрытым. Мечтай диретим же кудук. Ана ол хелпын етістағым да. Өртбай қаян туттыр сағатан Чугей. де. Ол аты бәйін бағат бүгінен таланылаңында үйрене хыджаған. Практикайын хыджудым. Камнаха минимум сүстен тақса еді күттік. Уже үйрене қатчон роғын. Оны күттік. Шақталыр Ол практикағар именно тугу үлелігіні, тугу именно үлелен бұл қамнаға өңірдігіні. Подземная разработка месторождения полезных ископаемых тен, мен үйерағым. Онна шақталыр хыджуппыт. Сөп. А так, битердақпына тоқ поверхна сүрдүрілейбін. Типа офиска олар болуын. Дей күттік. Сөп. Тон, үле именно қаста қайысқалын қайдақ үлеленерін біллағын деватта да, қара да түгін, вот үрімді түгін да. Сөп. Наха чүге интерегіне бай біт, дальше баранихе қайын. Ичі жоба проғы беребін әме кіргіттарға, Сабинаға да. Кіргіттар наха чүдек. Мен дегені осколоттан олы қатын қайысқаға бәйін бағарар етім, юридическай генеттінен. Аны туғым обществан бағалы арияға яқта олихен толқыға кирбетім, қанды көріға беріқпін сөбін. Жегінен центровоз ендеке біріқпін барбытын кирерден кирбетім. Тока он сетте саспар бітер бітім осколыны чөгедек білбәдетім, қайдақ болар бұн. Аны мамам хаябыта направляйдан бербетім, еген бұл манна пока бір сыл үйрен, а потом можешь перепоступить тен темаға. Вот, аны кирбетім үйрене, аны наха чөгей тоққа кирбетім. Профсоюзная организация студентов тем бар, бити тоқағай, учреждение ай бар. Ол онны киремен олсылбақ доғырдамытым. Олихен исрақ бітін хөбләбітім үйрақпін, олихен білейінді үйрене хәнчағын деуі көрдік. Наха чөгей, мен әме олы сүйеребін, Сабина жа олық таба-табаммыт, таяммыт үйрағын бұғылақ, олық самай главный отто қаспирді кихеха ән үлағын үйрақын таптыр болақына онтың әбіхәт, сетихиләғ результаттақ боларды. Сөп, мақтал болдың. Жаңа проғы беребін Таняға,
Таня тоҕо именно бу үөрэгаталлыгыный. Ага, ты меня вес гордых, ты химия предметы хэбилерити, мынан неме шүйдік бахарсыр дем көрбүтэ, бахарс болмын, ол направление будем. Иһиллер да. Иһиллер аһа. Вот. Иһиллер ведущий бит эми харам халлы быһлах. Какие-нибудь вопросы бар буллаганы ыйдарын? Амине. Аха, сөп, Таняны өйдөдүм. Сөп, мен иһиллебин доҕолор эме хара алдым быһлахча. Таняны хаддары ары быста келлер. Иһиллер. Бу же вопросу берехпин барабын Светаға. Аха. Тон мен эме сколар дахпиттен хөбүлүү предметін ханыгы ден ыйтыктарынан математика уна физика диэретим. Ол курдук нар олимпиадаларга инкеттеретим сколага хаджан арас улустагы республикатагы дей курдук уна интернет интуктарга. Ол дихин онтон удиши профессион далабар оннук рахаттары көрсөтам. Та математиканы хөбүлән киддагам де. Инде ол бүтеренер элмеше. Аха. Аха. Оголар бу темен тилеттен реллер быһылахчы. Та интернетин мене каратык подведи гнарыгына быһылах. Сөп. Оголар бу каратык киле түстүннәр, бихи кимияха тохтатып бутуй. Света калам бустан халбытымда. Так, Светаны истехайын аха оголар киле тураллар. Света истебит бахалста аха. Ахиле кахабдымда. Ihillibek min içügeydik istibettim. Bu internetim jahaddara migin olaq behem berəbinna. Aha. Аха, Hatılıydım. асколар дахпиттен математиканы, физиканы хөбүлүретим предметтерден асколага жан олимпиадаларга инкеттеретим, улустагы, республикатагы дей курдук. Олихин ханна кирербин, будущее профессия унин, там бу икеннерин кытты хэстивинден табилеретим. Та больше так математиканы хөбүлүретим. Олихин бу институт математики, информатики талбыдым. Вот. Сөп. Наха чолата en эме бәйен багаһанагынан бытта. Именно багаһанагынан келәнгән бу йөрәккән өрө тута хәҗәр булланги Света. Ага. Сөп. Aha, bu же вопросу беребин Анитага. Анита, бәйен багаһанагынан келдиңдә бу йөрәккәр. Или кимәрә көмөлөстү. Эхо. Мен булган республикасы лицейга бирбитим именно хайс гуманитарный хайсхана. Онда ол кылбырау вернер сыллар биттен сагалам бу сахатылган литературанын бәймеме сөбүлән вернеретим. Валхин бу юрахпар кирер береме атыбыттын бәйм талбытым. Именно бу сахатлын литературатын үйрөтер бер таталарга билинги кемге билинги яга бу самай тын биһиги сахаларга биһига сахаларга тогосток проблема болон турар. Валхин бу хим бир бәбит төрәбит тылбытын илте сылдырбыт никитин мен надлах демин. Ол солтан сұрыптан ман буйрак бір келбичим. Олох әнеген кытта сөпсөһөн ага йолор обун Анита. Наха молодецкын. Тоҕо дете кабилиңи кемге бу интернет көмөтүнен бу дитсаат сагаттан ди сагалатакка олох сахаларбыт саха огото нюччалы тоярыттан олох беремәнне мен сүрагамы тирдебиттер. Молодец. Сахабыт тылын олох өлөрө вақтақпыт. Мен әндекебін. Сөп, тебаран ехай. Дальше истебит Наташаны. Мен саха тылыгар кирбедагам, мен учча тылыгар кирбитим. Инде коллай. Ола бетүгей. Мен боллагана йөрәкпен эме бәям багаран турамын кирбитим. Мен боллагана тын бир кыра ого кыргел дагаттан албак
хайысханы айбах профессияны интерьергир боллагади эми окого курдук айбах хайысханы профессияны көрөн үйрөтен интерьерген туттарсы менина көрөн көрбүтүм оннотон сүрагам талбытынан 9 класстан планируйдан нуча тылбын онна литературабын үйракпын хөбүлән тураммын кирбитим туттарсыбытым онна кирбитим. Вот, ага. Сөп, оғылар бұд наға чөйдер устудионлар олақ күджік тағаны бұ бәйбер қолыбырың ұстоқпын бағарабын. Бұ оғылар наға чөйдік әбдеттен уже толкуйдан, бұланнан, бұ ақсыз, тоқсыз кластан уже сыл сорук тұрорынан ғыд күджік тағаны бұ күджік бұ үйерағы мен бағылыбын ден сананнан үйренергетіттен мен олыс үйеребін. Бағыбаларың бұ вопрос күтіхін, онтан мен үйренәчілер бер, әме обращайся к нөхпін бағарабын, үтчалы тылынан әттәққа. Оғылор, чайын әрі? Кыбыстыбаққа, толлыбаққа наға чөйдік вопрос күтін берің. Чатқа бір да вопрос хуақ, көрдіқ біне. Оғылор, мені хилләбінді үйренәчілер. Бүгін бияға қағыз класы оғылар бағалары 9-тор, 10-тор қағылар. Марын чатка Таняға вопрос кәлбететі, үспейдан ақпытым. Туақ кенетей, аха. Туақ кенетей, мен олайдан көрбетім. Таня үйрақар тұттасырғар химияға түхір білімнемікіне еген вопрос еді. Жәрі Таняны істе қайын өтчауна. Эхилен да швейдер. Эхиллағын Таня, ха? Аннен 9 класс кылы немгес көтөрөрмүкем, анна амбастыкы химия предметы Иван Аркадьевна биксинер биде. Еще гайды көрөтөрөтө, ну вообще химияны, анна оны сон 1 класска майрицейгер туттарса кирбитим, на биология-химическая класска. Анна бияха химияны студенттер курдук вертелерите, например, тумунан циклнын вертелерите хэп, определенный час, например, неделение баха химия предмета болар, оттан келерин деление баха биология предмета, онна курдук вертелерите, онна плюс дополнительные часы. Онус онна вон бирис клаха баха, онна еге тухтарын хаятчылык, состатчылык задачаларын по всем этим по темам бардым бахарачылар. То онны курдук. Хая беременен биологияга, химия предметтергер. То есть помимо уроков дополнительно мы чахли булатчы после обеда халам мы үйренәтчі бит. Какие вопросы есть? Сөп, мақтал, Таняға мақтал әппетіңігін. Жарық олар өсі кім вопростағы, бағалыста біремәбіт баран ехер, бастақы уже тоқпыт еті бұстан баран қос кирді бит, кытатын біремәбітін мәнәғып баққабыт. Бұл бача түбікті қсамай үлі бағатыр түхен оларыр. Устудион олаға ден олақ сүрдәқ түрген тетімнәқ бағай болар сәп. Хаддары көрдіққына білей чәбә тұғыда гымматтар мәне лекция істесті хыджалар диханыгындағана олақ сүрдәқ ұлақан үлеләқ бұл студент ден болар. Туақ бар лекцияғын, туақ бар ол бұйғар курсовой үләң, онтың мантың ол бұйғар организационна үләң. Ол ең бұл бүгінге оларға наға мақтанабын біремелерін қарыстабаққалар бұл бігеға анан кәлін қолбанан олар ұттан. Ол ең кытатын, олаттар кіргіттар, олар бұд ұйыталағын туық бапростаққыдай. Ихиллерин ебин оғылар. Арақсан қалбаты біде? Ихиллаған. Ихиллада. Аха, чаким дағаны бапроға хуақ бұғылақ, чатқа дағаны туақты көсті бет, отчоғына мен дальше барабын. Бұл студионлар бұтығар болағына қаған бағар барыты чүгей бағайтық табылан, как сыр по маслу дейлер тұтуақты ебі күрдік. Чөй батық табылан іспет. Бұл үйераққа кейрен бараңыд бастақы курс күтін hem бір өйді ханы хыджар болықтақытты. Туақ ұрақаттары көрсі бүккіті оғылар дәрі, назартан хағалы қайын.
Туохами тыарахаттар бар этлер ду. Мен тух химияны ырағаптым. Бастан керем бара. Бастай Химия курска. предметы. Бастай курска. Но ñogoyda hangон күстә ханагын киллерен hem bir туттардан жолиһин билген төр дискурска келен алырдан ди. О, молодец. Ага. Саха ñogой огота сön ñogой ден. Хеп, молодецтар. Олата назар этерген ñogойда һоң ача барты сити якыт дете. Сеп, дальше стебит. Туох ырахаттары көсүбүтүн Сабинаттан билиэхпитин багарабыт. Мен үйрәгән осының рухую черчейник тәсибәстәгә тәһәп масты курстарга. Аны мен сатан ваще рухидаватым. Олық қайдақтан ваще хатан рухидаватым. Аны үйрәкпар кирәбер вступительный экзамен бар дигәнен һәм рисунок тем. Черчение рисунок на композиция. Ол аны қайдақ туттарып мен дәвек кылырын. Вот, аны эсе тох мен үйрәгән ауыз затратный хатчытнын, потому что театриларын, краскаларын, кисочкаларын барта качественный болохтах. Олен те самый ырыгыптым ден хатчытнын, уна вот рисунок. Тан хим бирүрүнө хатны барта табылар. Олен уктанман. Оннук бә болла кихи сатырын ама кихи хайдак сатыр соғайда. Сөп мақтал болын Сабинага. Эти же вопросы беребин Таняга. Эрген келени хәбит. Тух ырыхаттар бар этлери Таня. Тан мен ырыхаттар лично мен наха тухады ырыхаттан ырыхаттан ну химия арахная бар, олус интересный вообще то ну помимо неорганической и органической химии улахан курс полахана биохимия вертагын, квантовая химия вертагын, физическая химия вертан, кристаллохимия вертан, ну хас бидди химия ырахам болар, но үшөйдүк өйдөн каяна актахыны өрөннөхө бирде үшүгөй нормально. Вот. Отон ырагатты ден там тохыттыгар хатчыгыны тюркырдыгарды кайын студент болом бара, конечно, на семьян поддержката надо, на деньги курдук инник хатчы тохыйнаттыгар оғылар барып инник студент болгандар инник болалар, олен нормально оптимастан тардыхан үшүлдүк жан. Оннук олох сөпке таган Танялы неме сөпсөһөбүн. Ага. Уга харга. Мен вопросы итабын до. Де бахалста де күтебит аха. Ага, мен атым Екатерина Викторовна, мен класс 11 класс салаячтабын. Выпустахпын ол оғаларым тренер лавилди. Онда мандык вопрос эти студенттарга сүрүн вопрос эссе дохтем боло. Общага түненди, онно кириге тох документ, тох льгота, кайдах кирелleri ден вопростахпын. Онна студенттары бүгүнкү күмүтүнөн этидегисинин жагадалибин өрөхатыгер сетихилери. Багла. Сөп мактал. Екатерина Викторовнага чара олар ким эпеттир? Именно именно хангалас улун типа тохтен куттухтарын сен амустан общага кирерге, типа то, что центральный улус кирине хатин сен ине укурдук. Даже бывает случаи, когда вот именно хангалас улун тахинжара олору общага хатан тиксиме кахин. Да онук кас үс потогунун киран дахлага тахап общага кирерге, ана басты потокта те рах улустун ханжар студенттер Таня Хаянский ине укурдук. Антон иккис потогунун эменник кирерлер, уже вот центральные улусы, Заречье ине укурдук. Аны үс потогунун даже можно городка олор кирехтен синде укурдук. Какие документы, да, общага кирерге? Медосмотр он же суфу бәтин килимегатыгар честно это бар кимеридиро лоло там паспорт обычные эти перечень документов барда сваху сайтыгар абитуриент уден тоха вкладка бар болохтак общежитияга кирер именно олго
Ага. На обычно были туохтары аллар онна. Улугуттан эмей көрөлөр общагага оҕоныларга оны тоого биле. Социальный статус темаларда, социальный биле многодетная семья туохтякка хөбүй. Малоимущая, там, ник социальный тоғара стат положениялах булахана эме кирет кетик. Льгота курдук көрүлөр. Оны буллагана бәга тугустуттан социальный тохтартан бараңыз справкалагат. Оны общагага кирергитер документтаргытын туттарсаргытыгар эме заявление хорьян бараңыз олону кытта бирге прилагая к заявлению дем баран туттарагат. Чогона общагага кирергитер шанс көтүрдүр. Вот. Сөп, мақтал болдун. Ага. Так, эссе ким вопростагы, пожалуйста, оголор. Берен ихин бремебит баран ихер. Эссе ким тугун тирехиргири, ханнык туох предмету туттарары ду, ханнык институтун тирехиргетигит ду. Ага, и тишина. Сөп. Жара чоғына бихи маған ханнык вопрос кетибиппити, туох ырахаттары көсүбүк күтүй денди. Мен киминен бүппүппүни, Танянан бүппүтүм да. Меха калли. Сабинаннан этеду. Аки меха ду. Цветага да? Ага, чара, ага. Света ди, Свет. Антон мен кассабитун курдук осколоттан баха математиканы хөвлүүн дебитим. Манна үйрахпар кирбитим чисто математика направлениялар кирдаам дие. Оны мен оскола үйрәппит математика оттан будан алақ атынна бит. Ата мандык будан кең алақ билбет таганы курдук бола бутум. Оларга бутум. Осколага улаганда мандык атын оголорга ден тох хамы чапчатан үйрәтелдер бит. Атын базаны берелдер боди. Ата кисехер кирдахна элбах ырхаттарда бит. Атын үйрәнәмен хаямын ылымытым. Онна себире ден тох биһиги школа бутыгар тох отчолорго ду билим бар ол информатика бутыгар программирование үйрәпәтәхтәре по школьной программе аны манна калан үйрәхптер булана ирдәбиттәре. Аты уже монда школатар үйрәпип булыктахыт, билер булыктахыт ден уже монда билер курдук үйрәпиттәре. Аны ол атына алар лицейдер, например, уже билерләр дә языктарыгын мен билбәйтем олиһен самостоятельно тон тинчен үйрәпитем. Олны ырхаттарда атлар. Де күддік кытанақ устук туаққа төбеспіте біккенде, Света. Сөп, молодец. Оттын иннен деки лоқ қорутан баран ехер туғыттан, олық кинегеттен әлбәқ туақтан арақпатақ болықтақын. Сөп, жере, дальше барды бұд Анитаға тейді бит, да? Анита. Ага. Ырахаттар ден, тахын бир бастығы курска ырахаттар бар болалар, қолыбыра әнкені білбәккен, учталар қайдақ сығаннақтарын, қайдақ егін өртяқтарын білбәккен, олеген көме бартыр білімнәқ болу қанады, онына бартын кәмегір оңырын ең қанады. Атчағына олар 2 курсын уже тепчеке болан баран ерсеп, онына қолыбыра ол мен өрақпар қолыбыра өтілуыны литературанары өретерім болу ден толкуйдамы қанады, қолыбыра ол енекетен учал болуқтағы жонлар, сен бір қолыбыра математика бар, қолыбыра методикаларға, математиканы өртәғайд, қолыбыра бегім историяны, философияны, психологияны, английскай, ені күрдіғын бір бартын өретәбет, оны қолыбыра некеме бартырдың бір кірақай, әт базылақ болуқынады. Оны көтір арайырар қатар болуқына. Оны түн проблема дейін түн. Это кара проблема, конечно, баллар химбир, ханна бар. То не кулахан проблема химбира химбир ки бартахар. Долго ему канад. Сөп. Ага. Наха чугей сүбени берде Анита. Проблема симбир бар. Онтон толду бакка иннен деки барани хек канады да. Ага, сөп. Жауанна Наташа келли бит тухыр хаттары көсүбүтей Наташа. Антон я Анитаны кытта олус сөп сәһәбін, потому что кирер өрәхатыгар әге химбир направлениянан кирагат, холобра мен русский язык, онна литература денге кирбитим нен әппетим дерді. Оно мен ханабар, мен өрәхпар, математика ден предмет хоқ болу де ханабытым. Та, олық просто верен ай кирбитим. Ага, не математика хоқ де ханабытым, онна басты курска, любой высший үрдік өрәхқа, кирдахана химбир математика ден, даже гуманитарные циклларга математика ден үйрәтер. Оно не просто математика, а высшая математика. Вот. Оно мен математика, мен олы сырырға бұдым, но оттан химбир не ойдамын. Қайда қара бес курска үйренен келен олар обын. Без хвостов.
Ян. Онна сибир тохыраргаты бар жир боллахытна холбара бие студентный кадр битер биһиги хамай главный сылбыт олар биһиги буллагана үйрәнә кәләбит. Үйрәнә онна әлбәх хаңа билини ылары кәләбит биһиги. Аны биле мен буллагана басты курска билинебин яхаду активистская деятельностьтен бар. Алата биле эти посттен бар, эти кыргыттарды кәсәбиттерен курдук осоден бар, осоден именно общагалар активистра. Олонука хары биле активистологугар ылларан кәһәммен үйрәхпин кырдык хайы табуктата хаспыдым дия хахып. Но потом уже кәнеге бәйән биле өйдәмин приоритеттарбын сөткә турурамын, үйрәхпин бардын хаябыдым. Ситиспидим билген отличницабын. Бұл олеген кеге үйрәне кәләр буллагана өйдән нада үгәр. Мен именно үйрәне барабын. Мен каддак токтагана развлекайсы гына, ол активисты, конечно, активисты хап үчүгө активисттер токта дебеппин. Кеге бәйдә моны творческий хайдар, потенциалын хайдар, компетентнан инет бир булагы, но хим бир приоритеттер хапка туроран кеге үйрәнгәр хим бир октоктак дияқпын багарабын. Вот. Аннук, аха, сөп. Активистер боллақынытты биремәғын сөпке аттаран үйрәқін кәннеке туаққа бірақпаққаған әрі отын бастақы месте атырорар болдаңды. Сөп, мақтал болдың, оғылар туға мет вопростақ қытту. Әме ким дағаны сұруйбатта, ұйыпбатта да, ихілләбін дағы олар әме қаран қалымды. Барбын де? Ихілләған. Сөп, төтчаны бапроғым дальше бараны хәбін. Араха бу көрсүһү мехара анаммы пыла араха мен студионну барарымду боголор нахайн телехине үйрәхтәре кепсилар оллар. Сөп, жара. Осколага хаджан кас биди ки сөбүлүр уроктах, сөбүлүр учуталлах болар. Сөп, студионнарга жоннуп тем бар доголор. Бахал стевлестиңере. Канык предметы ордук ордороготуй. Тамин манна. Аха, жабы хала, жаб. Мен баллана марын манна бәям учталым халбан олар быхлагата Мария Алексеевна. Аха, Мария Алексеевна бар. Ха, бастан туран мен буллагана үйрәкпәр кирпиппәр игелар бун үчүгәйдик. Үрдүк тахмнактык бар дияхаду русский языгы Мария Алексеевна бәхис класстан бәхистен 11 класска дәрә өйрәнмәдем. Онны бу яракпар кирер бар коммуникатор, игебен туттырар бар. Онны бу яракпар хайбын практика хабын школага. Но практика бу ахар бар көмөлһөн, себя ма берен. Ник атын учутал дигән алага гытты билсеһиннәр битигәр бу бәям учутал бар Мария Алексеевна алган мактабын тирдәк булмагарабын. Мактал. Сөп. Аха, мақтал Наташаға онтон атыттары местехпен бағарабын. Назар, қаннық самай сөбілер білген дисциплиналақыны, білген тоқтанелі пара дәнерді, студентларға пара дәнерді олар. Мені хилләбін ду, әме арақсан қалым. Хиллат? Аха. Мехаула білен, хамеха білер дисциплинам бұлағына проектирование рудных месторождений дем болар. Ол тоққа. Компьютер гөлелеген микромайнден программаны гөлелеген. Олада проекттен тугон роғыны ен. Онна раз тоқтырың роғыт. Карьер, горный тоқтыры, тастыры не күдік. Ол проект тоққана адалағы? Аха. Ол проект лаңа отой білағыр нада. Надо олар деген. Аха, бу именно үләгән сайыннараргар. Сөп, онтон самай сөбүлүр учуталлақынды Назар. Учута преподаватель денер болла, да? Обычно биһи студентны хиджен эменник кетчибит. Аха. Ожа, кимере үйрәтер. Хаддары үйрәнекпен барбаппын индетеле әтчибит. Сөп, эхи хонлук барды, холор мен урукку студент боллам, же? Аха. Собакина Мария Петровна ден үштал. Бу боллагана бүгүнгү бу кепсетибит бигене боллагана записка ухулла турар оголар сеп. Тоje тахна бихи ники сыл бут бу көрсүбүтүн
сайтыгар тахарабыт, Түһүлгэ культура кинин сайтыгар. Онон туханаңыт бу сайты арас кең куяр сетимигер тахарабыт боллади. Арас тахамнақ жоннор көрөннөр бу препаттаргыт киреннер даже эхигин истихтерин сөп. Олихин туханаңыт багар мактал тылларгытын беректик туу, этектик туу жени жааты вопростарын беребит. Сөп. Aha, mini hillebin dolar emiye tokta hayan kaldımdı. Hillegin. Aha. Söp. Çere dalşı bari hayın? Sabina'nın isteye hayın. Ага, мен самый сөбүлүр предметім архитектурное проектирование. Ол онно үйренмет навыкын бардын туттаган. Рисунок таганы, чертеж таганы, соттагын таганы барда кирсерде же тутула турарын көрөгөтти. Ол онно обязательно паспорт тем бар буларди. Мини-проект деп көрдүк хеп, всего дома или района. Ол онно предмет. Архитектурное проектирование аннулгынабыт. Гынан баран мен сөбүлүр преподавателем Петр Анатольевич Федотов тем болар. Кене бу 100 курстан мигин үйрөтер. Архитектурная физика ден предметка. Предметин ах билебин. Гынан баран преподам алсчы. Кене хамелохан мактал тердебин. Тага детер мен бастыгы курстан үйрөтекпиттен ол 100 курска кене келбетингенде будан албага билбитимден смело текпин хөп. Кене бәйдә әдер преподаватель, бихе үксүн преподаватель бит бары састахтар, уник строгий хостер. Онтон кене әдер болон будан студентларга чугас на своем языке кепстетип курдук. Онун чугей. Сөп мактал болон Сабинага, наха чуй санаатна атастас бытыгар. Таняга тие хайын. Таня. Тимин хамай. Самай сөбүлүр дисциплиндан тугуй. Аналитическая химия, курска аз опыт. Ол наука химический анализ болар. Например, билибет тогора веществону определенный качественный анализ аңорongун быхарагын олонно өмүттен хайдах сыттаарыттан иген мынык биляган. Хамай бүйүр преподавателем Николаева Наталья Николаевна ден, кене вот аналитическая химияга берип бирге. Тын ол аналитическая химия вот бастыкы чаха когана ден вот пандемия болан барда мындык ток болбута. Онлайн зумнан дип курдук. Ол хем коган байтете онда 2 курс 2 семестргар март игге тахсыбыт онда ол аналитическая химия вот тогун бардын отработали дип курдук после леда хала. Онна органическая химияга үйрөтер. Федосеева Валентина Ивановна ден хэттон алтахастах преподавателька жагат. Она окончила МГУ, она сахасирта хэдживат. Кене ол ученый туга направление-то мерзлотоведение ден, валehen сахасиригер кахан келбит. Былыр гаттан суфугы үрегер. Бедера маран сразу мында келбит. Ходячая энциклопедия вообще нахашудук преподает, он на альбаха үйрөтер. Үй, 90 тыстыға болдуқтун. Хетте 16 сағығардылы үлені өрі тұтахыджару чуталға. Таға чүгейді. Кырджықтағаны. Она первая женщина Сахасириттен, доктор химических наук. Болар. Min süten kallımdı, Tanya'nın olarak istibetpin. Tanya hiyaha hiller doğ olur. Hiller bolla. Aha, kele baraş. Aha. Bitten daha Tanya. Aha, söp. Aha, karbıta du. Или тугара бир холбонора ду ден күтен баралар. Бун төп саны Светага келе хайын. Света. Меха туспевер дифференциальное уравнение ден дисциплинаны хабли предметом депен хаб дисциплинам. 2 курска барып бут. Онтон
Бағар туохтан болатын хама ити атын дисциплиналар буттан чапчикедик бәм ылымдым деп курдук. Олихин бар хөбүлүрүм дире ола. Та чапчикедик ылымдым. Сөбдүр преподавателемден Татьяна Семеновна Техмаровын программирование преподаватель это. Кини Антон Хүрдаган кахаллар это тугу хатаватаккын ин калан камлахан ыйтан ханна хайтар буккын ин баратын камлахан бахаран шебайт бахарар это. Онна шебайтыкин параларыгар кенник паратыгар кехәңел ин лалар типы хлах. Басты курс ката онна шоколад тагын жер болачы, но шоколад тин бесәче ачыктау ке боло инде куттук. Дәр шебай тох өйдәр халар. Вот. Наха чугайди иккис терапит курдук да. Студентларын баракаттарын бу ачыктыларын кытта токуйдур препаттар баллар. Наха чугай. Сөп. Бүтте да Света. Ага. Истебит билеген Анитаны билек битен багарабыт. Ага. Мен тәйүрәк персеплюр дисциплинам ден тәмбер дисциплина бартын дирехине унһын бир надылах болар тәйүрәк бер. Оларнаттан һим бир сахалынтын ардырыбын дия кайып таадырга атир тарбын талыр тарбын кантан калбитей быдыл тагаманнык болбутуй тук абиллибит абиллен каннык өскәһин абиллен тагаманнык тахсыбытыйнен бахарырбын талыр тарбын атинер тарбын сөбүлүбүн. Онна сөнтан английскайын сөбүлүбүн тога бине биппит английскай бит әрәһин бир үйрәп биппит үсүл тухары. Английская месяц блянер нертим, что бы там еще и байда преподаватель бит, он все литература критика ден паралах бит, ол мен дереней багай, обро айнилар үйрәп беккебит, биге критика тен үйрәтер дибит, обро ол критиктер бит сакяларына аган, обро критиктан байымнега кыжыган кол бит дебит, мен сурьячы мен дай ахаябата хабит игенне курдугыртам бит. Үйрәтәбит инде күргәндәрне паралар булачылар. Оттан сепилер преподавателин дитәккә би кафедра бит преподавательләр бар чөй байларсы. Нәм бир чолан оттан бәем куратор бин атык бинсә. Кине була кылбра мигин бу республикан лицейтан бәйрәтер, 10 класстан бәйрәтер, онда бу уйрак фикер берме бигене куратор битнең бита, онда бәйтәм үйрәтер предметләрдә. Кини бит наха чугей ме сен әдер дебеккен әрәрин бир наха чуй сыһынна кыз бир жого мынык биге группа быһытын этим оглар мынык бәдер чугас болларга наха каллар әтә наха каллар онна бәтме түспә көрүләр бу үйрәтер даганы хлобр предметигер интерехней булачы имир мынык огон терехин учоттан турын бартын капсир көрдөрөр әтә. Наха чугей. Сөп мақтал болдун Анитаға, оннаттан Наташаны истебит. Тамин боллағана самый сөбілгер предметімден кимден аттаныр. Культурологический подход к анализу художественного текста ден. Бұл бәхес курс бастығы семестрттан келбеді. Тамбир бехеп дисциплиналар бут киһи бәйтә бәйтен интеллектуаль хайскатар кирер була берден трехнен булыктак менә мей юракпен олы сөбүлүбүн докторбын дисциплиналар бун бардын хөбүлүбүн әрәрәттен никчоланы мет хавал культурологический анализ художественного текста ден хөбүлүбүн онна компетентностный подход в изучении литературы ден ме предметтак бут этики предметы бихе хаваллагана бир наче препод юретер Кузьмина Лена Январична ден кини walлагана киһи да быгытнан наһа жүгәй онна бәйтин хайысхатыгар литератураны үйрәтиге, білі бәйтер дә чудаллы инжі боланаға жөй сөбелері амалары үйрәр, онна бәйті мәнік оғаны үйрәтиге, аты студенттері үйрәтиге сығына олыс интерехіне подхода именно. Қолыбыра жеғоллары берер им болағына, олыс интерехіне жеғоллары берер білеге. Обычно сүрәғал жир инде, чехен әттіға кейі сүрәғал жир жеғоллың орырын, оны болағына кені жеғоллары олыс интерехіне өлігін білеге олық оңырықпын бағарабын дейдеге оңырыр. Туга жеғоллары берер. Холобра olan тугатын нәхәсе білейм. Онны болағына өз курска Сизы Оксана Васильевна ден препод үйреті әджіпті. Кені білейін уже бігеға хоқ программа өдер. Ол преподаватель. Әме литератураны олық атыны түттен көрдір біте еққанада. Біле, осколаға үйеріп, мәнік әппет факторы, мәнік
писательлер тустарынан олохтурун туһунан олус интрейхине кепсәнри, олохтурун биографияларын олох бардым билерде. Олны кии маннык кинин олох маннык касты чаабы истен олорох сепете. Оны ол киннет ми чайдык багарам. Вот. Алена Алексеевна, мен харан қалың бағлақ. Келдим доғалар әме рақсанылым. Келлин хиллаған. Сөп. Так. Чәрә биһиги боллана наха чөй кепсетибит бу интернет кыратык табыктабаты боллар наха чүгей болу эте оларын химдир наха чүгей. Сөп организатортан баһалста йытыктын багарабын биһи биреме бит төһә халланы. Олох агая қалла быһлакчы. Кас минут эдиген? Сөп, 3 минут әчә. Сөп мақтал. Чәрә оғаларға тылып берекпен бағарабын олақ бір әрі вопроғы берділер Танюшаға өсі түгін тірехергегіте оғалар. Бүгінгі көрсіхүйіні дегінен самай сүріннен әхияқан анден бәлемнә біппіт. Бағалысты чаққа сұруйың әбетер бұ манна тақсаңыт ұйталағың. Манны кәпсәтилер күн ақсын болбаттар. Студионнар олақ min bilerbinen olaq biremete hoqçanlar. Bugün kelen kolbamutlara olu süçügey. Baha melbe studion bihiqa kelen kolbanan olorar. Bütün olaq altığa kelen olorar. Söp. Söp çoğuna oğlar but haddara tollallar kıbıstallar bıhılaq. Min açağına bu... Min etevin doğu. Baha usta. Алексеевна, Мария Алексеевна, да? Üçey bay kırçıhü teriyeni pıkıtıkar Alena Alексеевна тестин мақтал. Onu bu oğullarga, gelen oğullar studiyanlarga, iti istin eğerde studiyan gününen. Maqtal. Maqtal. Bireme bulangıt bu oğullarga kelengit, bəğət sübəğətin, bəğət kepsəğitin, hitinler bükitiger olaq istin maqtal. Benim studiyanı sılcabıt hıllarban sanatım. Аспы теренен делаг bu Наталья Андреевна öğreter oğulara 9 класс oğulara kiren olarlar. Ona aspı kaşı klasnay çaska 9 klasslar bar Наталья Андреевнаны мен сананыл бытым. 9 klassga qaydak nutça tılın literaturadan tuttar bытын. Bilgin boğalar bollağına 9-10 klass oğulara, 11 klass oğulara inniki bile toxtarın, solların telehecjallar. Onun bu Ehe kepsəğiditten sılıktanan bağar sulu soğustanlardu. İnniki bile körüylere arı sırdan ösemanı gideler bağlar evitten. Beylere geri sıl tururuqtara den erene bit. Maqtal olur. Eğerdese brahini kıtnan. Maqtal. Maqtal. Мария Алексеевнаға мақтал, баға санатын ехін. Онтон бігі біремебіт олық ұған кәлі туақ парта сағаламыт әбіхет үміктенер. Бүгінгі күнінен ис сүрәқпіттен түхілгі культура кейінін атыттан, нөмігі народнай театрын атыттан, артисттарын аттырыттан. Онна бұл бүгін қолбанан кәлін олырыр. Кыбысталлар да болар, кыратык үйренәтчілер. Онна бұл бастыбыллағы чуталлар аттырыттан әхияқа ити истің әғарды болдың оғылар. Устужоннар бытыгар. Бүгүнгү күнгө келен
кытыбыккытыгар бэйагат оопуккытын бэсибиккитигер олуһун олох мактанабын наха чугай интерехине үөрахтерге үөрэнэһэ жарабиккит хорох институттары саңа биллим. Отта, конечно, биһи олохпут түрген тетименен олох уларыя турар. Оны кыттытта үөрах көрүңэ, үлэ көрүңэме уларыя турар боллаға ди. Чуонна туох тиэхпиней манан кепсетибитин түмүктүө хайың, түмүктүөхпитиннине эхигиттен, хас биирдигититтен, багасанаагатын, боголорго сүбэгатын амагатын истие хайың. Түрген-түргенник бир икки тылына. Часагалатыбыт Назар. Туох барыта үһүстээх тиэн баранча түмүктүө хайың. Сорохтарча уже бүтте диэннер арааһар агыстылар быһылаах иһиллэбин даах олар. Бүгүнгү кепсетибит наха чүйдик тагыста. Мактал тылларбын өссө төгүл тириэрдебин. Онноттон багара хаалабын эхиэхэ устудионнарга кытаанах доробьоны. Самый главный доробай болуң. Доробай киһи бага ханата бар болладаганы эбиһэт үрдүктен дабаян тахсан туруага. Титихилэх болуң, жоллох болуң, уонна аныгыскы көрсүһүгө көрсүөхха диэри. Аныгыскы көрсүһүбүт арааһа уже үлэһит дьон буолан бараммыт, бирге үктэһэн үлэһиттер болар бутту ханнык эмит, кайысханнан багар ханнамит, көрсө түһэммит. Тый бу Сабина ду, Таня ду, Наташа ду, Назар ду биккин ду диэн Ері қора кәпсетияқ біткен әрілләқ қалабын. Өссө бейді устудион күнінен әтәңе болың көрсөққа деді. Бақаларды.